جارك سلاف لو بنت مشاوان بريد زبولتنا ساعات 6 دس بيتك كرم كن افجي جرينترين سرموچنه درباری رواندن و بنچافکرنا در روزنامه‌وان کرد لسر دست ملیسین پیاده انکسی و سندیکای روزنامه‌وان کردستان سوریا دداخویانی جودا بلاف کرن تیدا بتوندی اویک شرمزار کرن. جگدارن داعش تروریست هولا تکدان اولهی زندان الباجاری دیری کدان. روانگاه سوریا ما فی مروان اشکره کرد بویرا حسکه ده بصدان جگدارن داعش رویانه. لقطر سمینارک تایبت بروشا سوریه بریودیچه. دوباره سلاو پشتی رواندن دو روزنامه‌وان کرد ل روجاوای کردستان جالی ملیسن پیاده و انکسی داخویانی بالاف کرد بتوندی اویک شرمزار کرد ناوروکا داخویانی انکسی به راپورتی ده. امیداریا گشتی انجمن اجتماعی کردی لسوریه انکسی د داخویانی که ده کریارن لدیج روزنامه‌وان و کار روزنامه‌گری ل روجاوای کردستان شرمزار کردن. انکسی دازانین کو دسته راگهاندن یا بسر ریوبریا پیاده و د 5 سباتا ای سال ده کار کانال روداوی ل روجاوای کردستان راوستان کو او یک وگو گاو کدن بربه گورکورنا روشه ویا او تکزیه که لسر دجاتی و استمکاریا پیاده جه پرنسیپن آزادیا دربراندن او نرینیره تی. هروها بروواج ادعاین و د وکرنا درفته لهمبر روزنامه‌وان و دزگهن راگهاندنیه. انا کسی گوت کو کومک چکدار سر بر ریوبریا پیده و ده گرتن سر مالین روزنامه‌وان باور احمد نوچگهان مالپارا یکیتی میدیا هروها صبر فخر نوچگهان آرکه و موبایلین وان روزنامه‌وانان هروها موبایل هفجینا باور جستاندن و هر دو رواندن و برف جهک ندیار و برن. انا کسی تکس کرد کو د چارچوبه سالم بوری ده بشیوکی پلانگیری و به بردوامی روزنامه‌وان راسی بن پیکرنان جالی جوان شورشگر و هزین اولکاریا پیده و تین سرباری گرتنا نویزگاه کردستان 24 و آرمانچکرنا نویزگاه روداوی لقامشلو به مولوتوفان کو اویک ددمکه ده تی مطرسیا داعش لسر هرمی هیا نخاسم پشتی ایریشا لسر زندانه کودویا بو قصد لکریارن چکدارن خواه وگره و بن پیکرنان راوسینه نراوشه گربگه ولاتیان بترسینه و بریوان بده دروی والید و دور والا ببن. و تکس کرد کو آرمانچکرنا روزنامه‌وانان و دزگهن راگهاندنه دوی دمیده ناین پجراندن و آرمان جویه که قرکرنا دنگان و نرینانه هروها وشارتنا نسرکفتنا ریوبریا خواه ده هر وارکی ده. امیداریا گشتی انجمن اجتماعی کردی لسوریه راگهاند جی کود دمکه ده پشتوانی خواه ج کانال رودا و روزنامه‌وان رواندی را ده خویا کرن تکزیل سر کار وان به آستنگی لگور یاسا و بلگه نافدولتی دکه. ده همان دمیده دبینه کو پیده به دستالداری خواه یا یک آلی بریارن گل لگوری برجواندین پارتیتی تنگ بریوه دبه و دوره برف مطرسین مزن و دبه کو سیاست که دمشینه بتنه ویران و کاراست و کوچکرنا به حضاران انجام دایه. ده داویه داخویانی خود انکسی بانگل هف پیمانی نافدولتی به فرمانداری امریکا کرد که دستوردان بکه و سینوره که جه بن پیکرنا را دینه و همو روزنامه‌وانان سربست برده و ری بده لپیش کار دزگهن راگهاندن داکو بسربستی و آزادی کار خواه پریوه ببن. هروها جالی خواه جه سندیکای روزنامه‌وان کردستان سوریا داخویانیه که درباری رواندن هر دو روزنامه‌وان کرد صبری فخری و باور ملا رشید جالی ملیسین پیده و بلاف کرد. سندیکای روزنامه‌وان کردستان سوریه داخویانیه درباره رواندن هر دو میدکار صبری فخری و باور ملا احمد جالی ملیسین پیده و بلاف کرد. گروپا که رونوخانتی سرب پارتیا یکتیا دموکراتی پیده ایرشی سرمالا پیمنیر کانال آرکه میدیاکار صبری فخری کرد و ده همان شویدا ایرشی سرمالا پیمنیر یکتیا میدیا باور ملا احمد جی کرد و موبایل وان دست سر کرن و لپیش مال و زاروکن وان او گرتن و برب جهکی نی دیار و برن و ده همان دمیدا بریارا گرتن و اوفیسا کانال روداوی لروجاوی کردستان هاتا درخستن. داخویانی کریار نبر پرسیانه یعنی یکتیا پارتیا دموکراتی پیده این ننو شرمزار کرد. سربار کرد کج دما افری خستن ریوبریا دوارا کردی دکن و تانها شر راگهاندن و راگهاندی کاران این نسر بوان و دکه. کو بدهان بن پیکرن ج سالات 2012 دا جدما کو دا سالات ج رژیم سوری ورگرتن او تانها به در حق روزنامه‌وانان هاتیه تومار کرن چه گرتن به او چه جیش کستاندنا تلین وانا به او چه جی سرگون کرنا وانا ج دروی روجاوی کردستانه به
فشار نو دکوه چارچوه فشل پارتیا دموکراتی پیده ده همی واراندا نبتن رودان گرتیگاه گویرانه دخوازن فشل خواه بگرتنا راگ هندیکاران وشیره. داخویانی سربار کر کو انجمن سندیکای روزنامه‌وان کردستان سوریه دبینا کو هلمت نو ناکوه خدمت نزدیکبونا کردی و نامه که انجمن اجتماعی کردی لسوری رایه کو سر تشتیم برای لحاف کرنه دور کوه جبر کو هر دو نوچگهان صبری فخری و باور ملا احمد حوالن هر دو پارتیین سرکنه هندنا و انکسیدا انجمن سندیکای روزنامه‌وان کردستان سوریه اف کریاره در حق راگهندیکاران لروجاوای کردستان شرمزار کر کو ایدی او بانگج ریو بریا پیده و یکتیا راگهندنا آزاد ناکن جبر کو سر به همی آلیان وانه سربار کر کو آواز سازی نف دولتی این کو پاراستنا روزنامه‌وانا دکن آگهدار بکن کو روشا روزنامه و روزنامه‌وانان و بن پیکرنه به در حق وان تینه کرن اشکره بکن. بله تماشاوان برز لسر رواندنا روزنامه‌وان کرد نوچگهان مالپرا یکیتی میدیا باور مل رشید و صبری فخری نوچگهان آرکیکو دو ده کمی 24 دمجمیرانده هر دو روزنامه‌وان کرد هاتن بن چافکرن حتی ها چرانویس آوان ندیاره به گمان اوجی لسر دست ملیسن پیاده به بابته لگل میوانی خوی استودیو برز ابراهیم برو اندامی کمیتا پیوندی در بیا انا کسیش روبتکم بخیر هاتنا تدکم دست پیکده برز ابراهیم امل سر رواندنا هر دو روزنامه‌وان بریکو امتی کبن هرگورین کریارین ملیسن پیاده روزنامه‌وای کردستانی بگشتی شروع تالی سر رواندنا هر دو روزنامه‌وانان چیه به چی تهمته که به چی مافکی لگوری چی آسایه که هاتن بن چافکرن نجارة پیشی یعنی خلق ناسکری بله تنگرتن یعنی آنها باور ملا احمد جی و صبری فخری جی ناسکرینه و جبر جی کار قلور دکن و تین ناسکرین جالیه یعنی چه روزنامه‌وان آبیجی چه عالیه اداره به لی اویا وک نامکی ممکنه ای کس یعنی سیاستمدار بی یا روزنامه‌وان به دویده می دبیگرتن تشتکی یعنی متوقعه که پشتی افروشا چیبو و گلکی ماسی ده کاری وان دمی داویده چج عالیه معیشت خلکی دی و چج عالیه روشا گل حبس غویران چیبو وک فشلکی دوی اداره دی و د اسایشی وی دو د هزیوی عسکری دی والابونه کات خویا کرن دخوازن نامه کی عشق بگینن ملت وک حمد دکتاتوری دنیای جبوی گدرفت تونه به کسک نرینا خوبته یان رخنکی بکی یان تشتکی بکی لی وک وان انزیمه وان کارا دکن بگومان کاری جا تهمت دکده یعنی نبی جولا کسکی دوزا نان کری کسکی دوزا ارزان کرنه کری یان بنزینه یان مازوت کری بگومان و نبی جبو وان تشتای اوی جا چه تهمت يعني كيدن جوار بنارينا تدفيدا ميدا يعني دما كوب في هلمتا بنشاف كرني
يعني بيجن رقهان كارم بتايبتي تي وتايا بردا بوشكرنا فشل أخوة دهمو واراندا بتايبتي بيشتي بيجاتشون زندان صناعة. بالتأكيد يعني جبر هناكي إيدي إجا خلق بحث ذكن هف قص قرباني جبوتشي يعني اف بسني قد هادان واف اليكاري قد بين واف ملياري قدين صرف كرين واف داهاتي اي بترولي واي قنم واي ضرائب قش خلقي دستين واف تشتانا واليكاريا قواتي تحالف بواردكن وهيزك مزنه وهيزك بسني قددن وجاري ويتشركي دركي هيزي تحالف جي بسني وان بدن وداوي وقتي يقولوا دو وقتك دمك كرت يعني او دغرا هان هات كرين وراحت يه خلقك بقي حبسي وقيادات داعش دركبن دربي عرضة سوري وببن نفس تاني خلقي ما يهندر يعني انا اراق عندنا جهاني تبديجي هيدي لسرفينا اخفتني دكو امريكي بخوجي لسرفي خالد سكنن إيجار أو دخوازن تم وك شركي نافخوي جهابي تم بروبلم هب خلقك بي باخوي يعني كارك يعني يدل تبرك خلقي مجول دكن هم خلقي مجول دكن هم دخوازن بي دنگ بكن هم دخوازن يعني سياستا خوي آغو بكاكي جدسبيكت كريه يعني جدسبيكا صالح حشتي دي لكردستان تركي دي تشاوا بدس تنبونا توقرا سياسي وفالا كرنا كردستاني كر او سياسة جدو حزار ويازداد بخورتي تنفيذ دبي وچنده هنه وقد يوي هنه چاوا كردستان السوري همج تفقرا خوي سياسي وهمج چالاقواني خو وهمج خلقي خو فالا ببه باش برز أمي بين لسر مجارة قال لك جرينج أو جي برياد 2 سالا دانو صندرين كردي نابرا أنا كسيو بينا كده دس بيكرن جبوي يكريزيانا بمالا كردي جبوي راو صندنا فان كريارن هردو آلي بجهن هب دي دس بيكد هفتيك هشنك نابرا هردو آليان دا تشيبون بريا حفت مهان أم بيجن بلجناميك وثيقات نابرا أمريكا مزوم عبدي دا تشيبو لسر جم خالكي ريكفتنيك جوان خالان راو صندنا فان كريارن بو يعني تبي كمظلوم عبد وأمريكا لسر في وثيقة مذكرنا ريحة تنها لشونا كو أفكريار كين ببن أم بيجن كريار زيادة تردبن روج بروج قور تردبن باش چه معناك جوي وثيقة يرما چه معناك جوان دانوستان دنارما يقولانش بيشي جي يعني شخو بهوري تنك أفانا كاربان ريكفتني بكن ليدو خالي سركي هبون يعني هم جي مصلحتها ملتي ما دبن نافي يكريزيا كردي دي هب باش آدن يعني بنشاف ديريا أمريكا دي تشيد به دخالي سركبون جهنك هيفي تشيد بون قبل كي تشتك تشيد به أنا ها أفاش كي تخواستن شالي جرانتور تخواستن إما جدمك دور ده أمتزانن يعني سروكي قصدي يعني يان أوجي بكاكا سياستها بكاكا بجيتي ناخوازة أو الهافاتين تشيد به يانجي يعني نكاره تشتك دس درناك هبه قكاره به لوي هفهاتني بكي إجا برسياريا مزن دوان تشتك تشيد بن وآقرك هشكره ببه وقرك بيقوتن ونتشتكي عجيبك أم بيجن أفج أمريكا تخواستن شقواتي تحالفتي خواستن جبر أف دفر منطقة نفوذي واني وقت قبو يرك لدفرا ريجيمي تشي ببي يان لدفرا فصائلا تشي ببي يعني دنگ بلند دبين قرق ريجيم مسؤولية تحمول بكي يان جي تركيا مسؤولية تحمول بكي عيني تشت اف بن بيكريني تشي دبن دفي دفري دي بربرسياريا أمريكاية أمريكا جرانتوري فاندانو صندناي أو بربرسيارة أو أمزدك وثيقة يعني ريكفتنا اللي قال مظلوم عبدي جبرتش بأركي خوكو بيويست رانابه إما خابن يعني تجربة دنياي تبدي ويا كرداجي أمريكا رهني يعني أو مسألة يعني برجواندية خوي تايبت دسر حرتشتير دقره يعني يعني كارثي نورا كيدين أمريكا نكارف الشارع لبيادي بكي أمريكا كارف الشارع لروسيا والصين بكي لي وقتي برجواندي ويل دبركي بحشدة شعبي في قريداي بي بيل ما في ملت هذاك بحشدة شعبي بكي
برجوندی پککی گریدایی به الملت دکی و برجوندی خوبکی یعنی او امریکا وی سیاستی هشکرت بیجی برجوندی وی سر حرتشتیرانه لی سینوری وان اوی وان دبن ناوکی دده یعنی مثلا پککا لگوری يعني سياسة أمريكي وبكاكا ليستاوي تروري داي تمام تو دانستندني يكسر بيرناكي لي تمشكلة تنايق بنافكي دنبي ومصلحة أخوة بكاربينه باش بريز إبراهيم يعني بويرك دتشي بو دو جنين داعشي تنافري ببريا بهديد دو جن نظري ببريا بيديدا البشري عن عيسى كار ذكرن هفجين وان تشدارين داعشينا بشتي ابو يرازن دانا صناعه كارينا او تشدارين داعشي بربن بري خبدن بشري جراب السيدماكو او هردو جن يندعشي هول دانكو خو بگیرن هفجین خوین تشدارين داعشي جالي ميليسن بيدي هاتن دس سركرن بشتي روك ددو هاتن سربس بردان بنا بينكاريا هوزن عرب يعني روسبيين عرب لآلية كي داعشيان سربس برددن لآلية كي روج مبانين كرد ضربينا يعني أب معادلة شاواتي خوندن أنا يعني أخفتنا هان من السوشيال ميديا دي من بهيست يعني من أوله دي بهوري أمدي أو مسألة دجنا بن دكسا بن أو بن يعني دفي بويرا حبسي دي تشتكي قلكي جولو مستر بيقومان هي لي براستي دفي تحقيقكي شفاف وامريكي بيرابن تشقيس اختراقكي مزن هاتي كرن يعني او لهيلكي جبر تشتكي قلكي مزن هاتي كرن دسر مستوى دجناري ود هفجينيوان بيقومان جولو قلكي مستر يعني ها بالصدان سياسة مدار روشنبير راغهانكار ين كرد دزنداني بيديدنا هاتنا بنشافكرن كان في سوانيا دياره لهمبر جي داعشي بريانها يعني بهزاران جبدار داعشي جالي قصدي بهاتنا بردا يعني بالتالي نأب حالتها تكون هاز بحسكم بس بالتايبتي لسر فيبو يعني انها دروج ما بان كرد هاتن قرتن لهمبر جي داعشي تين قرتن يعني جبرتش اشخاص خوازم فينا بيجم يعني او قبول ناكن يعني بتشرنجيبه دنجكي كرد لديجي كرياري وان هبه حتى او دنج بنویساندنی به براگهاندنی به بنامه‌کی به چنابه هبه جبر اف اجنده اوانات تین استخدام کرن توی ت پروژه کی کردی تنیه لیجبو پرکرنا دجمنا ج کرداره بناوی کرداتی کرن لی او تشتی لهمبر بردانا چقداری داعشی دکن یان خلکی ور بگرن یا خلکی بکوجن یان بردن نتنی جبو عشيرة عربة ينجبوا ولوي أو أجندي دولي وإقليميني إملاءات سروان دبن وبازار بوارد دبن وصفقة دبن إنه دوي كنجي خلقي بقرن كنجي بردن كنجي بيجن أفانا إرهابيني كنجي بيجن نا إرهابيني قتني ديفان بازدروجي تشويده جي تشتي دراغهاندنا وان وبربرسي إداري وإي قصدي قوتني بدهي إيداناتا لسروان تشيدبن بدهي إيداناتا لسروان تشيدبن تشقيسي قوتني متناقض بيجن ليه تشتكي ثابت لجموان هي قدنجي كردا بلند ببي أو ناي قبول كرن جبر بهنا بديلكي دكن أفيدن حالات مؤقتة لويدا فري يعني دريج ناكن ونامينه وندفراوانه وإيك أو برين وروي وانجور درخينه وهجر أمريكا دركب بري وانجور درخينه يعني كارثتك كيما زن لبيشام التي كردي جبر افتشتي هاتن كرن نتشتكي ولو براحتي يعني كم صالة أمريكا خواست بيش مرقتي كيفن موسليدي جنابي سروق برزاني قبول نكر جبر قبول نكر يعني كرد وعرب جيراني هابن وظانوا موصل خراب به ظانن كي حطاش بو داعش موصل دركب وخراب به وانتقامك ما زنج كردا بكران بيش مرقش برقولوا نكت الموصل دي ايفانا براحتي
کەتن من بژدێ کەتن ڕقادێ کەتن باژارۆکێ دەردۆرا دێرا زۆرێد و ئەو دێ ئەو هەیە گشت یعنی بەلاکێش کوردارتینێ ئیژە ئەو حەتاگە ئانها کاربن ناهێلن بەدیلێکی کوردی سیاسی دیموقراتی ممکن کاربێ خەڵکی سووری ردانوستەندنێ بکێ تەفاهمێ بکێ چ دەنگت بلند ببێ و قبول نەکرد برێز ینی ئەگەر ئەف سیاست لە ڕۆژاوای کوردستانی بدومە کریار بەردەوام بمینە بەرێ جوواکە کورد ڕۆژاوای کوردستانی بکوڤی بەرەف چ ئەقارەکەی بەیە و چ کارە سەر دروست بێ أنها يعني بحمى معاييرها مستقبلي في إدارة تنية يعني نا دوليا ونا إقليميا ونا سوريا مقومات أف إدارة بردوام بك تنية تاني جار سري أو بو جدفي درفتا جا أمريكي الفرن أفدان استندني كردي يعني هنكي جدي ببوانا ببوا فرصتك جوارك وخبي بكهرن يعني هم كرد هم بيكاتي دني ددفريدي شركاتي كراستي تشي ببوايا جي هنكي جوان مشاكل جل سروان كون بوني جي خلاص بانا لي تشتيق أنا هذا به عكسي تماما تيكرن وبردوام ذكرياري خدي جبر يعني نان تشتي متوقع وانا روجكي وراجو خهرن دفرك دن فان اجندا بكن يعني في كاري هانول دفرك دبكن بريز يعني دماكو هر كريارك تي انجام دان جالي مليسن بيدي با مجالي بكاكي با فاشيستن جوانين شورج قربا بكاكي با انا كسي ام بيجن فان كرياران ادانت كشر مزارتك نها بتايبتي بشتي غورغرنو زيدا كرنا فان كرياران قالوا چپه وستا جانا كسيره بك قالوا انها دمنهاتي نبي وستا كو اللي وغاركي بك جل وستا خوره لهمبر بيدي اداره بيدي لهمبر قسدي لهمبر بيجن تركي لهمبر ائتلافي جهمو اليان و انا جالي سياسي دي بيغمان لي وغار لغوري دمي هر وقتكي مفروض مرال خوغر ومرد كاربه يعني تقييم كاري خوي ويدا ميبك نقول مرحلة جي مرة كار بكي لي لسر عرضي ام نكارن باري خلقي خوا لهندر جولو جرانتر بكن يان ام شيرة تالوان بكن يان ام تشنا جوان بخوازن يعني ام ظن دروشك ابو ريز احمد درباز بن دروشك امني قلكي خراب دي درباز بن تهديدات جديد سر خلقي هني اف جريداي ب يعني كاري هندر في قيادة هندر في تشاوا مناسب ببيني بالسر عرضي تشكاري بكي ليش آلية سياسي بيغمان يعني دفي افتشتانا تفد زلال ببن ليفاقار چي ببن تجارات تشتكي ثابت سياساتي تنيي جبر دوان 11 سالي چويدي قالك تشت بالسر عرضي هاتن وقهرتن ناريني دولتا هاتن وقهرتن ناريني آلية سياسي تين وقهرتن جبرولو جي ليفاقار بيوست يعني شوية انها دما درخصنا كونغري مجلس نيزيبو يعني وكو امدكاري يعني بيوست اوكو انا كسي لبقركي بك جالي هب بيمان خوبه ترتيبات النه بك هل ويستا خوانو بك جروشي بقشتيره جبرتش ام بيجن ابينغ ناي ابيتم بريا انجام دانا ينجري درخصنا كونغر أنا وكارك دبي يعني بلكي هناكي كيماني تشيبوني كونغري مجلس هناكي تأخير بوي ليه أو هيفيه مهني يعني أف كونغر تشيبه يعني هناكي هيكليا مجلسي برنگكي باشتر وشيتر يعني أم فيدي جو دمي خوي تشوي بكن كيماني تشيبوني ده چالی ده ما ضعیفی کریه او کریه گرک هنکی يعني خلقکی نه يعني درباسي ناوی کاری به کار به يعني تشتیگ بصاله يعني ت انتاجك نکربه بيغمان معناه الباشكتنه كده في ديوان آلياده يعني كسن بوسبور كسن قدي اختصاص بن كهربن ده حمى آلياده كاربن آلي كاربن يعني نانو تاني خلقك بي أبزانن يعني ملتي ما تفد خلقي ما ولاد باريزن برانيا خلقي ما تفقرا سياسي بري كار كرين يعني آن دوستي
تەوگەڕا سیاسینێ لێ ئەفتەنێ نەبەسێ دوێ ئەم فێدێژ خەلکەکی خودی ئیمکانات و تااقاتن هەیە. زۆر سپاسش بۆ میوانی me برێز ئەبراهیم برۆ ئەندامی کۆمیتەیە پەیوەندیên دەربەیانە کەسێ چیر و میوانی me بوو لەسەر vê mijarê gelekî spasiyet dikim زۆر سپاس. لەسەر بویەرا زیندانا سیناع الحەسەکە ڕەوەنگا سووریە یا مافێ مرۆڤان ئاگاهیên herîn û بەڵاv kir got di encama êrîşa Daişa terorîst bo ser zindana Sînaع li Xwêran bi sedan ji çekdarên Daişê yên reviyayî karî xwe bigihînin Tirkiye û deverên bin kontrola komên çekdar beşek jî li deverên bin kontrola Qesedê de dimînin. Rawanga Sûriye ya mafê mirovan eşkere kir bi sedan çekdarên Daişê yên reviyayî ji zindana Sînaع li Taxa Xwêran li Hesekê geştine Tirkiye û deverên dibin kontrola komên çekdar de hin ji wan niha li deverên dibin kontrola Qesedê de ne. Îro yekşemê rêkefta şişê Sibatê Rawangeha Sûriye ya mafê mirovan ragihand piştî êrîşa Daişa terorîst bo ser zindana Sînaع li Hesekê roja bîstê çileyê jmarayek mezin ji çekdarên Daişê ku hejmara wan bi sedan e ji zindanê reviyan û xwe gihandin Tirkiye û deverên bin kontrola komên çekdar de li gundewarê Helebê. Jmarayek din ji çekdarên Daişê niha li deverên bin kontrola Qesedê de ne weke bajarê Hesekê Reqa Dêrazorê bajarê min bicê li gundewarê Helebê. Rawangehê ameja bûyê çendê jî kir ku du jimîrên Daişê piştî êrîşa zindana Sînaع karîne biravin û xwe bigihînin bajarê Cirablsê li gundewarê Helebê ya ku niha bin kontrola komên çekdar de ye. Derbarê rêkeftina kodnavbera Qesedê û çekdarên Daişê de hatibû encamdan di bûyera Hesekê de. Ji dere Kurdî agehdar eşkere kir û got li gorî wê rêkeftinê jmareyek ji rehîneyên Qesedê yên li cem Daişê hatin serbestberdan li hember revandûn û veguhestina jmareyek çekdarên Daişa terorîst bo cihekî nediyar ku hinî ji wan çekdaran gehiştin sînorê di navbera Tirkiye û Iraqê de. Li rêkefta bîstê çileya 2022 de şanayên razayên rêxistina Daişa terorîst êrîşî zindana Sînaع Hesekê kirin di encamê de zindan ketbin kontrola Daişiyan de bi sedan ji çekdarên Daişê reviyan û şer û pevçûnên dijwar bo dema zêdetirî heftiyekê berdewam kir. Piştî zêdetirî heftiyekê li ser bûyera Hesekê û kontrolkirina Qesedê ji zindana Sînaع Hêzên Sûriya Dîmokratîk diriya daxuyaniyekê de dawîn pêşveçûnên zindana Sînaع li Hesekê belav kir. Li gorî amarê jmaraya kesên ji Qesedê jana xwe ji dest daye bêhtir e ji 120 kesî. Jmaraya kesê di nava rêzên Qesedê de ku jiyana xwe ji dest dane gehiştiye 117 kesî. Heftê û heft kes Daişê di zindanê de ew tasfiye kirin. Aruha çarwelatiyên sivîl jî jiyana xwe ji dest dan. Jmaraya çekdarên Daişên ku hatine kuştin gehiştiye 374. Çekdarên Daişê di nava zindana bajarê Dêrikê de hewla têkdana ewlehiya zindanê dan bo dema du rojan berdewam kir. Ji derên xwecihî ji bajarê Dêrikê Rojavayê Kurdistanê jarkera ragihandin ku di du rojên derbasbûyî de çekdarên Daişê di nava zindana bajarê Dêrikê de hewla têkdana rewşa ewlehiyê kirin dixwestin heman sînaryoya zindana Sînaع ya bajarê Hesekê dubare bikin. Weke jêderan daya zanîn rewşa ewlehiya zindanê bo dema du rojan berdewam kir di dawî de rewş hat kontrol kirin. Weke jêderan daya zanîn ku ew pêşveçûnên zindana Dêrikê metirsî li ser bajarê Dêrikê Rojavayê Kurdistanê dirûst kirin ji ber metirsiya wê çendê hebû ku heman sînaryoya bajarê Hesekê dubare bibe. Pirsyara herî giring ew e ku ji ber çi û ji bo çi armancekê Qesedê ev hemû jmareya mezin ya Daişê di zindanên di nava bajaran de û xelkê sivîl de zindanî kirine. بله تماشاوان برێز لەسەر vê mijarê jî radwestin berê xwe di mêvanê xwe birêz Ebdirehman Şêxî endamê desteya rewşkariya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya bawayekî rasta rast tevî li me birêz Ebdirehman hevdema te baş bê beriya du rojan wekûn hat nûçeya me dihat careke din çekdarên Daişê hewla têkdana ewlehiya zindana bajarê Dêrikê kirin lê hat kontrol kirin. Gelo hebûna çekdarên Daişê zindanên taybet bi Daişiyan çi metirsiyê li ser sivîlan û bajarên Kurdî dirûst dike li gorî narîna te kiram dike. سپاس شتر سروی تلبونه هان و در فتا هوا دایما براستی او پشتی او تشتی او بویرا مزن لزندان حسکه چه بو ملت ما براستی تشکی مفاجئه بوج ملت مر چلو حقاس چکدار داعش اوانه حمیتین حسباندن قنبلنی موقوت وقت
بمبني موقود ناف باجاركي مزن وك حسكي هاور دوري وي حفسي وي زنداني افتر الناس دكن كسي سيفيلن ووقت بي يعني جامعات وخندقه الورهنه اف يك اف شاشتيك مزن وخطرك مزن لسر ملتي هريما كردستان سوري تشكيل دكي لخوياي تعبرت وتدرس قصد ناقرج و مسألة هان اف دليل انه تككي ازدبيجم تككي دستي فاتي وردانا هي بتيكيليا هناك دولتي هرمي ودولتي خودي مصالح منطقة دي چناب حفصك وك حفصا ديرك زندانك وك زندانا ديرك باجاركي نازك ام تفدزان باجاركي كردية چناب تو حفصيني بذي رنگيهان حفصيني خطر تو الباجاركي ولو توان تيك زنداني افتح حسب بمبنى افتح حسب قنبله موقوت نابينا سيفيلاده لأمد باور يامد افجيتي خدمتك جوي سياستها هانر اگ مترسيك نافي ملتيبه خلقاندن وقت شلو اف قرتني تشيدبن وقت شلو اف برچبونا تشيدبه مسألة داعجي مسألة جيرتي رسماندن تي خططاندن او جي وقت فزاعاك جبو ملتي كرد بيتر بري خبد جدرف و تركاولات خو عرضا خو بكي ام بهيفينه انجمنا اجتماعي كردي دنگ خو او بگينه او دولتين دول هيز ووقت بي ادانه بكن اذهبونا داعش ناف باجار كردي دي زندانه باش يعني بنارينا تا سدم و ارمانج ج خودی کرنا هجمارك گلک مزن ج ام بیجن ج چکدار مطرسی دارترین رخستنک تروریستی اواکو بتنه ارمان جاوی درست کرنا مطرسی نوا خلکی داکو او خلکن مانوجی جروجاوای کردستانی درکبن بتنه سدم و ارمان جا قصده اوه نهو افتنيه او درايا مد دستي دولتني اقليمي جيت في مسألة هيو بتايبت إيران مديت أو حفصة أو زندانة حسكي أو بورا الزندانة حسكي تشيبو از وك رأي دبيجم أو دستي إيران دبي مسألة باش هبو بشتي أو تنقاية الإيران تشيبو جبو مسألة تشكيل حكومة عراقي وتشلو آلي قريوي هاتن شكراندن دواه البجارتين العراقي تشيبو وفي الشارع يجي لدولتي غربي دكي والأمريكا تكجبو مسألة نووي وتشلو او كارب تشسباندن نابك جبو خوك دولتا ايراني لاشتاجي اسفي ايروخت كورد نيجي هابن دستوان دفا اتشتي مخططات تشيد بدهرما كرديده از بينم بككي اوجي دستي ايراني رد فا مسالات هيو اوجي فيدتك اجبرتش اف زندان طيبت برز شيخي ين طيبت بداعش جدرفي باجاران دور جوالاتين سبيل ناين آوا كرن يعني قصدي الرجدة لسر درست كرنا مطرسية دنابا خلقن روجافاي كردستاني ده جبرت أف زندان درب ناين آوا كرن دربي باجار أفشا شتي أذي دولتك ذو الهيز وك أمريكا حفصك الجوانتانامو تشيكربوش بو كسي قاعدة أو خستبون وحفصة حوصة الجوانتانامو بحزار كس حمايات وصواريخ ووقت الرادارات هبون حمايات او حفصت كر لانه دديتن او كسني خطر سر جهاني تبي وسر امني قومي امريكي ما داعش ايرو اوج خطراج قاعده هي البيتر في كثافتها ازدم اف ندست قصه دي اف بككيج وكسي بكك بواردا مستندنتك وك ايراني وك ريجيما سوري او متفق سر مسألة خطرك سر منطقة كردي تشكيل دبيج بو ملت كرد بهجر ملت كرد دفج هريم اخو برده واف داعش دمينه حاضناه الشعبي وقف مناطق الالي ديري الالي رقي حاضناه كوي الشعبي هي حاضناه الواحد طاغي الحسكه وكغويران حاضناه هي اف حميد ببلاكش كردار اف بلاك سر كردار هم دجمنائيه كجدنا بنا كردا عربات شدكي يرو عرب نريناوان مسألة داعش نوك مليد نرن
او نرك ريوان وعرب وخلق نيوان السوريين وخلق رقاين وديرين ومن بجين وفلان مهرمين باش بريز شيخي شخبر سيارك هكاك جمناياك نابينا مو نابينا اب مكونات السورية خلقان دن يعني جدو باشا جبرتش افتشك دارن داعشي بو ولاتن خو ناين فاك هستن جبرتش اللي سر اصلا ناف دولتي ناين داد قهكرن سدما بيك شي افتي خستن جرق قصده وافري بريا خسر هي اخو كريه دستلات او جرق فرشارع بكل فا دولتي ناف دولتي وك امريكان وفرنسي وغربي جرق va خلقا فقوزن بذن ولا تيوان وان تسليم بكن لفيداك تكرن خياج هابونا داعش فيداك هي مصالح دولتها مصالح دولتي هرميدي ومصالح دولتي مزن وبكك يجي مستفيد دبينه هابونا داعش تم تيرور هي وخطر هي ودبي سلاح جمر بي ودبي مال جمع هابو دبي دولة بشقيريا ما بكو دبي دولة اعتراف ما بكن اوجي مستفيدش في حالها لكي خاسر كي ضريبه داتينه ملتي مي بلنغاز ملتي مي فقير ملتي مي سيفيل او تضحيه وسياسات تشوت وخراب حق حريمات تكر زور سپاس بوی اندام دسیارا وشکاریا پدکسی بریز عبدالرحمن شیخی روت میوانی مبو زور سپاس لسر بجدار بوناته روجاوای کردستان کسایتی که نشتیمان پرور و جواکی جدزدا ایرو دانیس به کسایتی جواکی و نشتیمان پرور یا باجار عمودی روجاوای کردستان معصوم مل عبداللطیف سیدا ده انجام کریزه که دل ده کوچا خویا داوی کروچو بردلوانی اخواده خبرکار معصوم مل عبداللطیف سیدا کسایتی که نافدار بو لدوره به روشنبیری اخوا حسکرین و پشتوانی اخوا جدوزا کردی را کو ج کسایتین یکم بو تفلی ریزن تفگرا کردی کردستان سوریه بو تا داوی جیان اخوا خبرکار کرد لسر بازا خما و بروانی دبر دوزا کردی دکر پشتی کراستی کریزا دل هات ایرو کوچا داوی کروچو بردلوانی اخواده و گورستان باجار عموده بخاکی هات سپارت دوها مراسم نشینا کسایتیان اجتماع پرور عبدالوهاب شیخموس لنویزگاه ریخستنی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا بریوچو ده شینیه ده انتامی کمیتان آوندی یا پدکسی دکتور کاو عزیزی جارکر بحثا جیان و باندورا شیخموس دوار جواکی ده لزبره کرد. پارتی دموکراتی کردستان سوریا جبو وی کسایتیا ولات پاریز و دیار المنطقه دربیسی لافکی کان رحمتي عبدالوهاب حاج شيخموس ما بشتي وفاطامي ما يرو تعزيعي بكر لمكتبة ريخستني بارتي ديمقراطي كردستان سوريا جبرگو كسايتي كي نجتمع پرور بو سر بازا برزاني بو دوست حزب بو دوست ملتي خبو انسانه كي جو جهاء منطقة ما بو خودی کاریگری بو تأثیر کی خود المنطقه خو هبو نوع عائله خود وک انسان کی ام بیجن نونری عائله خو بو رجبو ريز حرمت جبو في شخصيه ولو ما تعزيه ايرو وكريه و پیشوازی میوان و حوال و دوستان دکن ايرو ساعت 5 ایواری حتى نهي ایواری المكتبة تنظيم بارتي ديمقراطي كردستان سوريا مع تعزية رحمتي عبدالوهاب حاج شيخموس بكرية. بنابي حوالي ما دكتور عبد الحكيم بشار باعتبارنا الفيدري السفري داخواز كرن بالصرنافي تعزية رحمتي عبدالوهاب حاج شيخموس بكن برغو كسايد دوستي حوالي عبد الحكيم بو ونزيكي بارتي بو بنابي حوالي دكتور عبد الحكيم بشار اما الباطا عبدالوهاب حاج شيخموس سرخوشي اوان كانوا دوه ملیسن سر به پیاده و دروجناموان روان دن جبلی وان تانها چرانویسا بدهان ج سرکرده و اندام انکسی ندیاره. د برداومیا جیبجیکرنا پلانا نهشتنا جیانا سیاسی و قرکرن و تونکرنا دنگن آزاد و پینوسین نلگوری سیاستا پیده و ارمانجکرنا سرکرده اندام و آلیگرین انجمن اجتماعی کردی لسوریه میلیسین پیده دو روزنامه‌وان لباجار قامشلو ی روجاوای کردستان رواندن.
لگوری آگاهی و زانیارین جه آرکیر هاتنه و گوستن که هر یک جه صبری فخری اندام کمیته هرمی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا هروها باور ملا احمد نوچگهان یکیتی میدیا درنگی شوه و بشیوه که دور جراوشت و رفتاران هر دو رجنموان رواندن تانها دنگوباس و زانیاری لسروان توننه. اف یک به پلان تی انجام دان به برداومی سرکرده و اندام پارتیا انکسی تینا گرتن رواندن و سرگون کرن کدنه ما چله ده میلیسن پیده عبدالرحیم تمه اندام انجمن خوجهی سریکانی یا انکسی و اندام نویزگاه پیوندین گشتی یا شپیلا پیشروژا کردی سوریه لدفرکی نزیکی باجار دربیسی رواند اوزاروک هفجین و برایوی کوج خودان پیدوین طایبته لکولانان لبر سرمایه هشتن تانهاجی چار نویسا عبدالرحیم تمه دزیندان پیده ده ندیاره. هروها ده 18 ماه چله ده همان ملیسان روزنامه‌وان جیندار برکات که اوجی نوچگیهان یکیتی میدیایه جه کاری وی لحسک رواند و تلفون و گوشمک پره ببوهای $19,000 جه کار یا گوهارینا دراوان دزین پشتی چند مجمیران سربس هاتا بردان لی راستی اشکنجه که تند هاتبو. هر ده همان دمیده انس سعید حمی کواندام که پارتیا یکیتی دموکراتی کردستانیه جتاخا صالحیه یا حسک رواند به همان شیوی هاته لیدان و اشکنجه کرن و گوشمک پره ببوهای $300 و 75,000 لیره سوری جهاتن دزین پشتره سربس هاته بردان. سالا بوری جکریارن رواندن بیپار نمان ده 17 ماه تیرمها سالا 2021 ده به تومتن دور جراستیه 4 اندام پارتیا دموکراتا کردستان سوریا هاتن رواندن 3 جوان ده 6 مجدارا همان سال ده هاتن سربس بردان اوجی اون محمد دحام ایو اندام دسته روشکاریا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا روزنامه‌وان محمد احمد صالح اندام انجمن هرمی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا هروها روزنامه‌وان بارزان حسین اندام انجمن شاخی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا هروها روزنامه‌وان عزالدین ملا اندام انجمن شاخی یا پدکسی لباجار قامشلو دهمان دیروکه ده هاتبو رواندن لدچار تباغی ده سربس هاته بردان جبلی ناوین کوهاتن زمان عبدالغفار محمد اندام انجمن هرمی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا ده 21 نیسان سال 2021 ده هاتیه رواندن هروها فرمز عبدالکریم حاجی عبدی که اندام انجمن شاخی یا پدکسیه ده 13 تیرمها سال بوری ده هاتیه رواندن تانهاجی تو آگاهی لسر وان او چارا نویسا وان توننه. اویک ددمه که ده تی که لیستیا انکسی یا ناوین رواندیان پیشکشی فرمانداریا قصد کریه تانها تو زانیاری لسر وان توننه. ناوین کود لیسته ده هاتنه اون سرکرده به هزار دورسن اندام پولیتبیرویا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا ده 24 جوتمها سال 2012 ده لگوندوار دیرکی هاتیه رواندن. چالکوان نیدال عثمان ده همان دمیده به سرکرده به هزار دورسن را هاتیه رواندن. پارزر ادریس علو اندام رخصن عفرین یا پدکسی ده 8 مجدارا سال 2011 هاتیه رواندن. احمد سیدو اندام رخصن عفرین یا پدکسی ده 9 جوتمها سال 2013 ده لطاخا شیخ مقصود حلب هاتیه رواندن. فواد ابراهیم اندام خوجهی دیرکی یا انکسی ده 2 آدار سال 2017 ده لگوندوار دیرکی هاتیه رواندن. چالکوان امیر حامد اندام رخصن سوز یا جوان کرد ده 11 چلیا سال 2014 ده لدربیسی هاتیه رواندن. جمیل باوی عادل ده 13 تیرماه سال 2012 ده لقامشلو هاتیه رواندن. تاوی کو دانستاندن نوبر انکسی و پینکی ده دست پیکرنه و دیار کرنا چرانویسا گرتی و رواندیان مرجک سرکه لجمع انکسی جبو سرخستنا دانستاندنان لیروبریا پیده و مرجع پاشگوه دخه برواجی ویه که پروسه رواندنا سر کرده چالکوان و روزنامه‌وانان بردوام دکه. به آلیکاریاتی ما ارکه گشتان و چیان جورهات پیشکش کرن حتی بولتنه کدن بمنین خیر و خوشیده هر شاد و بختوار.